regionalnog razvoja Republike Srbije, Švajcarske fondacije za mir i rešavanje kriza. Usmerene kako na promociju ljudskih prava i sloboda, tako i na unapređenje međureligijskog dijaloga. Postoji jedna ovakva asocijacija koja će imati participativni status u Savetu Evrope. Jedan projekat koji je danas realizovan pred vama, hvala što ste prepoznali to i širenjem po Evropi, doprinelo je da jednom mojom izjavom, kada sam držala predavanje u Udruženju lobista Srbije, neko sam ko ima jako dobre pozicije u Kini i tamo i na fakultetima i pri delu biznisa. Reći ću još samo da je karakteristika nove ekonomske diplomatije koje postoje 4, inače jedna od njih slojevitost ili više stepena. I institucionalna saradnja, bilateralna ekonomska saradnja između država, između jednu japansku, jednu kinesku, daju objašnjenje bilateralnih odnosa. Zašto sad ekonomske diplomate Dinkićeva sa svojim izvozom u jednoj Kanadi ili Americi ili u Japanu, takođe da pravila i pravilnici o platama, o svim doprinosima, o svemu što im pripada, nisu imali ekonomske diplomate. Znači nije nikako dupliranje u pitanju.